Kubay sebon pi pelok, kubay original nga, kamli yo di petujo si maupun sa official. Te unu channel dang dap chana tmea, hanu channel dang bon gisul oblora. Na kom no chana sur no topic 3 no ruai ji por. Te chimay gini kubu, kamalai por lai semut ga teknologi dang man advance ka. Ni ta ite yu yo bu hani ya patai. Kamali yo pi engine to EV how to logo yang nga dai cho bo mod hai ni yu bo mod hai ni wa nga man lai ni yo rai wani wan dai lang bai kin sur lang bai ki ruai yu nga de tho yu nga de ruai how nu channel yang nga bu yu ro chi bo gi sur de chna dai how nu channel yang nga yo pi to du gi sur yu chna da nga wai du gi sur yu ruai da nga lai ite mbengkle ri bitawan Yulti fikir lokle subscribe thi share thi ya kerchan langi ne menta wo ini kitin thili yang ini wo tumbit ke pathai ida gawan ke bro tip kan kom im yang tip ke pathai he ji pot tip kan kelam ikate yang te hai chwai te kwa ongi phi de bi kelam yang dau yo phi sur i wa ruai dengar hi ndu aja khanyao pang he ni yo ga lat upload ke YouTube channel nga itu sinyal sup ini betul sinyal sup ni sur konai pi kunro kaman propose ga ke klot hai ki por ki won man nechwa ne vai le iwa kena ki ka hadir arja ngur gi gaite henrai yo chwa arja yo we te tabagi te wan nga le khajak de yo gu taba iwa I propose yo to do purwa untuk kan ni lengba ke mobile, lengba ke WhatsApp, lengba ke Facebook, lengba Instagram, yo tiki lembar, yo pan kontak lembar. Hendai hai ni kanai ti. Api nak ni sur to purwa. Teman cenderang lene kunro penyoyi di senyal jaga kelot. Dep ini kerwa ni sur pertut senyal suk dang yo dau oblo service sur irban idwet song irwai kalian itel yang ngai dihi rewi ruai ar gu lengot hai te bathan yo bisnya yang thok chuk uyu to kurwa hai ji por hai ki khublai hura tu pe ani chungnya khublai chibor